ханым говорит, красивый мимоза, красно-желтым сочетается очень. Рахмат сіздерге әйткеніңізге рәтләп. Arkadaşlar, bana işler mi yok mu? Лучше микрофон. Mikrofon gerek mi? Gerek. Ne arkadaşlarım? Size tuşta yazmayın. Tuşta yazmayın. Tuşta yazmayın. Anlayı aşağı idem yanıma. Bildiğine sözler edeyim Çığlar kırsın şimdi canıma. Çığlar kırsın şimdi canıma. Ne kadar onlar, dostlar, milletleşler. Şimdi kelgenizde nihayet kuruştuk. Şimdi 6 tapır, yıllaraydı işte 6 tapır küçürdüler. Телемасики, Андрей Митошевич, много раз переносили, но мы, конечно, должны 75 лет службы Неше бindаны қондырасың естігалмыша. Міне, біз Қазанда әлі оқығанда университетте шында ұшырашу Абдрахман Афсанов yazdı Akçaşekler romanın Altın Yıldız'ını yazdım. Şimdi bu sonuç vaktinde Burhan Papanov, Anatoliy Papanov ile birge bizim bir kaşada artist gördük bulamağını. Onda büyük artist buldum. Patom. Tügünde soldatlarımız papanya da bana yerlerinde. Ama son soğuştan yaralanıp kayıttılar. Şimdi hazır Gürlüğümüzün etileri, babayları soğuşta kadar kullandım. Elbette bu Ruslar bilen onlar birge soğuştu. Birge jiyindiler. Birge de hazır bayramlarımız. Они победили. Вера Федорченко bizim var. Bir yaxşı alıp para bürsətin jüri. Bu indi tiyatrlarına para, bizim tiyatrlarına para verəmin bir şeyde. Вера Андреевна, я говорю, что мы, татары русские, вместе воевали и вместе победили, и вместе празднуем. Конечно, будет очень много русских песен. Русские песни будем говорить, потому что... Біздің театрда бар бір қыз Тәнзилә Амирханова. Ол бек матур ойнайды, әлі шиғырлар яза башлаған. Келмәшейді, әлі şu terörvirüs arkasında yapmadı. Evlilerle okuduğu söylem şiirleri ağır sonuç turunda yazgan şu kadar kızganışı ama okup giderminde Tenzile Amirxanova şiiri. Batırğadan durmalı yıllar bizni ayırdı, mehabbet kirgende künülge. Ayrılık savaşı kanatlı kayırdı, soğuş kaygısı salıp yürekке. Kadirlim, keşir ketümünü kaldırıp seni izgü nikahta, kahher tutsun, soğuş benim elimde yetimlerini meskeleli anında soğuş. Ant ettim tuğan ilime, yaplarga hatta soğuk soğuşta, tak düşürmey kırsız yerime, ahır kanım dansa da soğuşta. Dürlep yangan yurtta analar, sığlap kıştı aziz babaların, kaynar yakında jir anada, yeşil tüktü jellep babaların. Kıştı aşı duran altında, kaynadı kan küren kurluktan. Ay Allah'ım, nefret tutarı aktı mıltıktan, düşmanı
dedik yavlar mulluktan. 4 yıl kovaladım öz yerinden. Buğal salıp düşman kuluna. Kan damğanda var cerahatimden. Gördüm sataşıp seni koynumda. Yazlı şeyler güzel jil, il şidinde sendey süpür yağmur bulunan tılsım, suyum, yüreğim çapında. Kaytır özüne soğuş yolundan, küt mene gözümrüm, dik yaşlı yüreğim, basılır tek düşmanlı yurt itkeş, balgıtıp bayrak tütkelep üzegin, yavşının damırın мәңгіге қырытқаш, yavşın soğuşunu damırın мәңгіге қырытқаш. Yağmuradı, yedire soğuş. Ali hazır. İşte konaklar kilbimi. Bir katır yaxşı konaklar. İndi elle koyan Özbekistan'dan gelen Sultan Hırşid Alcırlı. Sizge iki jır Sultan Hırşid. Prosim.
Рашида Бейбутова «Я встретил девушку». Я встретил девушку, полумесяц рот, на щечке родинка, а в глазах год. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, повысила. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, повысила. Я потерял его, вместе с ней любовь, на щечке родинка, полумесяц урок. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, повысила. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, повысила. Я встретила девушку, полумесяцем рот, на щечке родинка, а в глазах год. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, повысила. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, повысила. Біздің концертіміз міне шулайды. Султан Хуршед нешік матур жырлай бит. Шулайды Султан Татар жырларында бек әбәл жырлай. Қазір көрсетеміз. Татар жыры «Кычатла», «Обними». Хуршед, готов? Қазір. Қошқалымыз Султан Хуршед.
Seni kuzenlerge diye yazmışlar yutalı. Gıcıklama yaratışar, gıcıklama. Sizin kuren olayım ben, değerli yayalama. Bir yolda çilemden dedim, tabu indi olardım. Ağzım diline girdim, tabu giden olmam. Belki benim siliyorum. Gıcıklama yaratışar, gıcıklama. Senin kuren olayım ben, İkinci yerinde özünü görenler Sırrısı Cemal Halil'in köyü Sine Hele Hoş geldin. Sultan, konuşurlarım. Yıllardır sima yüreğimde sakla yürgen mumlu jırma.
Sular temsil. Микрофон дайте. А нет, микрофон поехали. Микрофон поехали. Yazlar yemsiz, sular demsiz, sil yanında olmaz. Sandı başını yani gönüllere tuğlanma. Sandı başını yani gönüllere tuğlanma. Minde bir sandı başıydın senin yanında bunlarla. Minde bir sandı başıydın senin yanında bunlarla. Şırmağını vuranlar var, uğranan tırmanlar var. Şırmağını vuranlar var, uğranan tırmanlar var. Yazlarına gitken gönlüm darıdı vuranlar var. Yazlarına gitken gönlüm darıdı vuranlar var. İki uğram arası, yırar iken barası. İki uğram arası, yırar iken barası. Tanrı birimi yollar bilmi, sızlı yürek yarası. Tanrı birimi yollar bilmi, sızlı yürek yarası. Şeşek adamı yanmamış, sandıgaçlar tunmamış. Şeşek adamı yanmamış, sandıgaçlar tunmamış. Tanrı birimi yallar bilmi, sızlı yürek yarası. Yazlar yemsiz, sular demsiz, sil yanımda bulmamış. Sandıgaçlar bağına, konup silyen dalına. Sandıgaçlar bağına, konup silyen dalına. Bir sağladım bergeyim, açı dizrek yanıma. 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 Файруза Каримуллина. Военная тематика закончилась, а наш концерт продолжается. Я на сцену приглашаю Хусаинова Хамися. У нас там гримерный солист. Итак, встречайте солистка нашего театра, театр Диафрус, солистка Татарского культурного центра Хамися Хусаинова. Объяви, пожалуйста, что поешь. Hayırlı gün, hürmetli dostlarım. Jırlıyım, avıl büyüleri turundayır. Vasiri hem Tahir Afton.
Жерлин, Шаулы Урман Дегенде Эльсия Федердинова репертуарынан гафу итегез. Jil yıltın sul ümüstsüz geceni. Nindi kuatını kıynakta. Jitmedi bit ecelim. İndi hazır aşıldan. Kemistemle taşladım. Hem kursuma
başladım. Kurşun bir gün köşesi suyup konak çakırdı. Mine türge attırdı. Şimdi evde akıllı bilmegemin kurşunlu. O şimdi ipliyken bakşam saklıyı almadım. Uzun gaybliyken. Ey Allah'ım, kurşusuyum, kurşusun. Dostlarca söz atmasa, yuvaşımı barıydı. İşte bunu asrarsa. Tövbe kurştum. Kumağıdan kurşumlu. Elgirgeçte kemizden. Şu şiirli kim yazan? Etikimden söylesin mi? Abi, bir yaxşı şairimiz, legendar şair Musa Celil yazan. Anın başın kesirge, gilyotinin maşinasında 10 gün kalgaç şu şiirini yazar. O hamada şayan şiirler yazıp duran, hamada. İndi şayan anlatılır elbette. Nakşet, mesela bağırmışsın, nakşet. Anın şimdi şiirleri mabitirmesinde yazsam. Şimdi anın kitabım oğlum ana elbette kızım benim sizge başlarını okumayacak olanın damıştı. Soğuz ülkende 75 yıl söylesin tekrar. Ya bu şeyde vardır diye. Başarı mümkün mü? İyi. Ağlar kuğup analarını, babalarını kırka kıldılar. Kazıktılar çıkır, yüzleri gülüp kararttırdılar. Uzun gördüm, gözlerim bilen ıkırıp aktı nişik yoğalar. Balalar kuğup yarsı yaşın tuttu. Yarsı jir ana. Uzun gördüm, nişik mıllık yaş, bulut arasından sızılıp öksüp öktü. Öksüz babaların sonka tapkır kışıp sıvırıp. Yer babalar bakıp elinlerini dikine yapışar. Bir kışkine baba, kışkine baba yaprak gibi koltuğunu değilip yaşına, anasının itek arasına, gübre şeşli başın yaşına. Allah'ları bil, edeyim, Allah'ları bil, yaşır beni, edeyim, bağırın, tilbi uğrasın. Ona eğilip, iki kulu bilen, tutardı da jirden bağlasın. Bukrakına kıstı, hem mutlu kapaşı tuttu, yürek sarasın. Valla kiner ağına ağıtıldı, aşağı sarış, kızdı yürekli. Eliyim, ben yaşıtım bile eliyim ciber bile eliyim canım bağrım, tilbi uğrasın. Korkma balam, hazır bir de yan gözün görmesin. Düz balam hazır alttırmaz da, balaş jirgen tırlay görmesin. Bala yımdı gözün, ah mınından kızıl bastıma düştü salınıp. Aldı jirge iki tırmış birbirine yapışıp sarıldı. Bu kredi kiner
Jil sızıldı, jil yıladı kısıp düşlerin. Nindi aş yaş, nindi kaynar, nişledinsin, nişledinsin cirim, nişledin. Eytin bana milyon yıllar yaşar, sin bahçalı, güllü, çiçekli, kurdumu bir kat kuzgumurunda, mındı hurluk, mındı bahçalı, Kuter ilim haklık bayrağını, bu yak cimin kanlı yaşına, ulim bulsun nuru, ana kanın, baba kanın içken rahşigen. Bu Musa Kerim'in batırlığı, onun eğitim bitirgesiz, onun sürüleri eğitim bitirgesiz. Ama şimdi ligimdaşları yanında bırakırım. Bak, ben eğitim gerek, beni siyahulun turunda iki günesiz. Ama ikisi de tıkanın dışınca fevralde. Ama beni siyahulun. Oyda soğuşta armida bu turnikta kıyaş işlegende fazlalığını şeyleri sındırıp, şirket yığılıp sındıra kaltığını şimdi şundan bir travma ile eş yıl yatar, ile eş yıl etirsin yaşında, ile eş yıl yatar. Tip yapmayın, şiirler yazar, kitaplar yazar, romanlar yazar, piyesler yazar. Biz onun koyduğu emek ile otomobil kanlıydırsın. Nişkiyasın bu, nişkiyasın. Onun şiirleri, iktaşlar tavuk da bulmayı, lakin onu tabırga gerek. Efendim işler olur. Mene yazgan, mene etken, iki siyerdirse, versin yaşırıp duyar. Zapası bu. Çünkü onun kümülü tanış. Biz de şlay bir, kişiler de şlay. Zapasın bu sana rehat yaşarken. Şlay bir Ay Allah. Siz geldi, tekrar bizimle ilgilensiniz. Rahmet, hele oldu, Türkiye'de oldu Türkiye'de, etmiş, veriyorsun. Bu kıyaçlar ve şuna göre hamında üzeriniz kamçıklarla bizim May ayında hazır kurallara ve sunuşun şartında ayında kurallar gez, sunuşun çiftliğinde birinci tiyatro var, Anesker Kaman'ın birinci tiyatro var. Şunu paralar ilerisiniz tutarlar. Şimdi sunuşun kamçıklarında bizim fikirlerimizni, matrisizlerimizi yatıp alırız. Hem telefonu koyuyoruz, kullanmış istediğiniz çağırır, Allah'ımız benim de rızkı var, hem iki defter. Ama şu kadar siz matrisizlersiniz, şuna paramazsa hazır. Yine rızklarını koydu, ama bitmesi var, şunda bir eş yazırsınız. Fikrinizi rahmet tamam. Qadrli do'stlar, bizning teatrda bolalar ansambli de bor. Biyu ansambli. Biz ularni yozgi erkalar ism qo'ydik. Urusha хореографический танцевальный ансамбль «Детский весенний каприз». Жетекчisi Елена Закирова. Hozir qoraymiz nechik biylar. Смуглянка. Сказать, сказать,
продолжаем, и на сцену выходит Крымнан келген кунагыбыз, жырлы, скрипка, Зарема. Зарема исімі, а жыр скрипка. Скрипка татарша неше бола білесізмі? Кимани. Это скрипка. Зарема готова? Лауреат международных конкурсов, солистка нашего театра «Дилефрус» Нуржихан Симаева. Песня «Сағыну». Сағыну
Полковник Карим Ислямов. Симаева. На поклон. Өзінің шигырын башкара Зифа Нуриева. Туған ауылым.
баяндар Рушан Люкманов. Туган ауылым минем Краснайым, Кабина жмей туган яккайым. Шул ауылда гүрли-гүрли үткән минем бала чакларым. Инеш буйларында бала чаба, бергә уйный дип курчаклар. Гөмер узган, күпме сулар аккан, кайдасың сез әле ул чаклар? Кырларында арыш, бодай үсә, рәхәтле дә инде таңнарым. Истә, җәйге итәк басулары, һәм шифалы синең сулары. Таң алдыннан әтәч тавышлары, уяталар авылдашларны. Матур кышлар моңа күмелгән, диңгез сыман синең кырларың. Авылымның бер бизәге булып, каршы ала безне Алкайым. Менә шулай яши утрау кебек, яши авылым минем Краснайым. Мәчетебез аның уртасында иман бирә бөтен халкына. Чулпан йолдыз сыман манарада якты нурлар сибә авылыма. Җәй аенда матур болыннарда каршы ала яшьләр таңнарны. Авылымның батыр егетләре, бөдрә чәчле чибәр кызлары. Мәхәббәтем һәм дә хыялларым туды минем туган авылымда. Шундый матур, күркәм урыннарга Ходай язсын кабат кайтырга. Күңелем тарта һаман авылыма. Ял итәргә кайтам ел сайын. Оныта алмыйм авылдашларымны. Сагынам сине, сагынам Краснайым. Тагын бер бию балалар ансамбле язгы иркәләр. Синий платочек. Танец хореографического коллектива «Весенний каприз». Синий платочек сберечь, и пусть со мной
концертах танцами, потом дети. А вы знаете, когда я их увидела, то ли пандемия изменила мой взгляд. Они какие-то все маленькие были, особенно мальчик. Вот выросли за пандемию. Ну что, мы наш концерт продолжаем, и вновь звучат песни. Одна из самых лирических татарских песен называется «Взглядом Бахрам Сина». Только тебя я искала. Исполняет Дания Морозова. Наш концерт продолжается. Впереди еще много интересных, красивых песен. А на сцену выходит Зульфия Халилова. Татарская народная песня «Сибиля Чачак». Good.
Слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон. Это возродилось и окрепло. В медном поле праведная кровь. Это жертвы ожили из пепла. И восстали вновь, и восстали вновь, и восстали, и восстали, и восстали вновь. Сотни тысяч заживо сожженных.
Zülfiye Halilova. Hürmetli katılımcılar, Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Сәлеметсіздер бергәләп рәхмәт барыгызга да вакытыгызны табып, менә шушы телевизорның театрына, концертына килгәнегез өчен барыгызга зур рәхмәт. Менә хәзер тагын сезгә бер яраткан җырлардан берсен җырлап үтәсем килә. Бәлки сезгә таныштыр, бергә кушылып җырларбыз. Оныт сукмагымны бутама. Bayan böyle bir motorla çok bir gelişmiş olabildik. Bruk Gülde.
Kulkını bizni hamam eşitke bak. Bizim işlerimiz, elimin işlerimiz. Cilgen ovan, işkek tütkek gitken. Kullar bilen birine işerimiz. Kilderime, kilderime mima. Şokırmadan beni umada. Bisikletten indi şunu geride. Bir o günde iki kıymede. Dillerime kilderime mima. Şokırmadan beni umada. Bisikletten indi şunu geride. Bir o günde iki kıymede. Hareketine eğdi bula, bir din bulur ilmi dinsizge. Yarda yırak, yanaklarda yırak, yerden ide almayı bir kimide. Dillerime, kilderime mima, şakırmadan beni umada. Bisikletten indi şunu geride. Bir o günde iki kıymede. Bir günde iki kıymede biz ekimeler buldun irgenide. Yarına yırak, aralarına yırak, yerden ide almayı bir kimide. Dillerime, kilderime mima, şakırmadan beni umada. Bisikletten indi şunu geride. Bir o günde iki kıymede. Dillerime, kilderime mima, şakırmadan beni umada. Bisikletten indi şunu geride. Bir o günde iki kıymede. Bisikletten indi şunu geride. Bir o günde iki kıymede. Bir o günde iki kıymede. Ahmet, gitar Jakubin. Ahmet. Строятся, строятся жильи к ряду ряд, интернациональные колонны. С нами говорят, слышите громовые раскаты? Это не гроза, не ураган, это ветром атомным объяты. Стоит океан, тихий океан, это снова нет, тихий океан.
концу. Спасибо, дорогие друзья, что вы были сегодня с нами. Вы всегда с нами на наших концертах, на наших юбилеях, на наших спектаклях. Диляфрус Ханум, вам слово. İptaşlar, Tatarşa'da, Rusça'da, indi hazır big motor oturdunuz, tüzet, de sabrı de oturdunuz, küte oturdunuz, big motor üzerinde şakrabız 15. mayga, şuşu, zalga, tiyatroga şakrabız. İndi unutmayın, 75 yıl, это же 75. Сейчас мы 76 уже, пока перенесли. Уже кончится пандемия, и мы будем нормальные люди. Аллаға шүкір, рахмет сізге, барымызға да сәлемет, саулық тілеймін. Амин. Бұл заслуженный артист России, бұл Флора Бафина, бізге сізге келген. Она пришла, она такая хорошая певица, Флора Бафина. Диляфрус меня уже в звании повысила, заслуженная артистка Татарстана, но Минсарис как бы 10 лет была дивизией Дзержинского военного ансамбля, поэтому тема патриотическая мига совсем близка, это Сера Кустайнаш. Женщина в красном, это Диляфрус, Улала Берсада 100 лет будет жить, потому что шунды хотунлар бізгакире. Не только Ильяга, Родина это великие дела. Да. А роль женщины в истории страны, вот судя по тому, как Диляфрус всем покоя не дает, про меня офицеры говорили, это Флора покоя не знает сама, и нам не дает покоя. Вот Диляфрус, та, которая создана, чтобы кшига, шунды, бахет, настроение и балалага, берега силы. Рахмат Диляфрус, всех долгих лет жизни, татащая Менкин, Булсын, все твои мечты, все твои желания. Рахмат. Это тетради. Ой, пожалуйста, напишите 2-3 слова. И ручки есть, тетради есть, пожалуйста. Дорогие друзья, еще раз благодарим вас